Amahoro y'Imana nabane nawe inshuti y'umusaraba. Ni mwene so ugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi Prophète Jules. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo dusangire. Turasoma Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 18. Haravuze ngo umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari, kandi ni umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nashakagamo iri jambo rivuga ngo kandi ni umurwanyi, kandi ni umurwanyi. Nkuko twatangiye inyigisho ivuga ibanga ry'ubutsinzi, nyuma turi kuvuga hejuru y'amavuta, hejuru y'ubwoko burindwi bw'amavuta ukeneye kugira ngo ushobore gutsinda. Turi kuvuga rero ubwoko bwa mbere bw'amavuta ukeneye, amavuta y'intambara. Niyo turimo turavuga, twatangiye inyigisho ivuga ku mavuta y'intambara. Mwene data, nagira ngo nkubwire iki ngiki, muri iyi si abantu bose bashoboye gutsinda n'abantu barwanye, n'abantu bahagurutse bararwana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo abantu bashoboye guhindura ubuzima bwabo n'abantu bemeye guhaguruka bararwana. Ukeneye amavuta y'intambara. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nta hantu ushobora kugera runaka heza utarwanye. Niyo mpamvu ukeneye kurwana. Imana iguha amavuta yo kurwana. Uhaguruka urwanire umusozi wawe, uhaguruka urwanire ahantu hawe, uhaguruka urwanire icyo uzaba cyo. Abantu benshi Imana irabaha amasezerano bakicara bakavuga ngo Imana yaravuze izabizana ibisohoze. Ndagira ngo nkubwire iki? Dawidi yari afite isezerano ryo kuba umwami. Dawidi yari yimitswe n'umuhanuzi. Samweli aramuhanurira, dore Imana iguhaye kuzaba umwami, amusukaho amavuta. Yari afite isezerano ryo kuba umwami, ariko ntabwo yicaye ngo ubwami buze. Kugira ngo ubwami buze hari icyo Dawidi yakoze. Nawe urasabwa kugira ikintu ukora kugira ngo winjire mu mugisha wawe, kugira ngo winjire mu isezerano ryawe, kugira ngo winjire aho Imana yavuze. Urasabwa kugira ikintu ukora. No. Ntabwo Imana ivuga ngo wicare nuwarangiza uvuge ngo bizaza. Ahubwo hari icyo ukora, hari icyo usabwa, hari icyo usabwa gukora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari icyo usabwa gukora kugira ngo winjire mu isezerano. Hari icyo usabwa gukora kugira ngo ugere ku musozi wawe. Hari icyo usabwa gukora kugira ngo ugere muri Kanani y'Imana ivuze. Hari icyo usabwa gukora. Ndashaka kukubwira rero aya mavuta yo kurwana, aya mavuta y'intambara. Bibiliya iravuze ngo haboneka umuhungu uri ibwami kwa Sawuli, avuga Dawidi. Aravuga ngo mu muryango wo kwa Yesaya hari umuhungu usizwe amavuta y'intambara. Ndashaka kuvuga kuri aya mavuta y'intambara gusa, ntabwo mvuga ibindi yavuze, ahubwo ndashaka kuvuga kuri aya mavuta y'intambara. Kuko uwo muhungu wavuze Dawidi akamuvuga kwa Sawuli yavuze n'ibindi Dawidi bimuriho, ariko yahecwaga n'ayo mavuta. Ibyo tuzabivugaho mu nyuma, ariko ndagemera mvuga kuri aya mavuta yo kurwana. Uwo muhungu yari yaritegereje Dawidi, amubonaho amavuta yo kurwana. Aravuga ngo ni umuhungu usizwe amavuta y'intambara, ni umuhungu usizwe amavuta yo kurwana. Bibiliya ngo aravuga ngo ni umurwanyi. Ukeneye kurwana. Nutarwana ntabwo uzagera aho Imana yavuze. Nutarwana ntabwo uzagera muri destination yawe. Nutarwana hari ahantu utazashika. Ukeneye kurwana. Dawidi yarasizwe amavuta yo kurwana. Nawe Imana iguhe kurwana. Imana iguhaye amavuta yo kurwana. Niba ukeneye, reka nkubwire inshuti y'umusaraba, muri iyi si ikintu cyose ushaka kugira ngo kigereho kibiswe mu ntambara uri burwane. Ukeneye akazi, rwana. Ukeneye amafaranga, rwana. Abantu bayabonye bararwanye. Abantu babonye akazi keza bararwanye.
ukeneye gukorera Imana, rwana. Abantu babigezeho ni abantu babirwanira. Ukeneye amavuta adasanzwe gukoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso, rwana. Jya mu masengesho ushaka ayo mavuta, rwana, haguruka. Ikintu cyose ukeneye kibitswe mu ntambara utegerezwa kurwana. Ukeneye kuba ahantu heza, rwana. Ukeneye kugera muri pariseri yawe, rwana. Kubera kuko buri gisubizo ushaka hari imyuka ikizibiye, hari imyuka ikizibiye. Ntabwo iyo myuka ishobora gutuma ukigeraho. Niyo mpamvu ugomba kurwana. Nshuti y'umusaraba, haguruka usaba amavuta yo kurwana. Urwanire icyo uzaba cyo. Icyo uzaba cyo urakirwanira. Icyo uzaba cyo nubwo abantu bango kiragutegereza n'ahantu kijya, ariko kugigeraho uba warwanye. Imana yavuze Kanani, ariko kugira ngo bayigeremo barahagurutse bararwana. None se ugira ngo i Kanani kuhagera ntibarwanye? Bararwanye. Hari amoko 7 yaratuye muri Kanani atashakaga ko bahafata. Niyo mpamvu bari bashyizeho Yeriko cyane, barazifunga, barazizamura, barazubaka, kubera kuko bari babazibira kugira ngo batabafatana igihugu. Ariko barahagurutse bararwana. Yesuwa ubayoboye ngo akora intambara zikomeye. Murazi atera kuri Ayi, murazi ahagurutswa n'Imana akora intambara zidasanzwe kugira ngo afate Kanani, kugira ngo yinjire mu gihugu. Yararwanye. Ukeneye amavuta yo kurwana. Imana ikumpera umugisha. Nyemerera dusengane Imana. Imana ikugirire neza. Imana iguha umugisha. Imana iguha ayo mavuta, uhaguruka urwane wa mukobwa we. Kugira ngo winjire mu rugo ubone mariage yawe isohoye, ni ukurwana. Kugira ngo ubone umufiance, ni ukurwana. Kugira ngo ubone urubyaro, ni ukurwana. Kugira ngo urere abo bana bakure, ni ukurwana. Kugira ngo wubake iyo nzu wa musore we, ni ukurwana. Kugira ngo ubone ako kazi, ni ukurwana. Kugira ngo utsindire iryo soko uripiganirwe uritsindire, ni ukurwana. Rwana, haguruka urwane. Imana iguha amavuta yo kurwana mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo nuko umusore avuga ngo Dawidi wo kwa Isayi ngo ni umurwanyi. Ni umurwanyi yarasizwe mu mavuta yasizwe Dawidi, harimo amavuta yo kurwana. Imana iguhe kurwana. Nyemerera dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Ndasengeye abana bawe, bahereza imbaraga, bakoreshe basigaye amavuta yo kurwana. Barwanire icyo bazaba, barwanire kuba abantu badasanzwe, barwanire kuzamura izina, barwanire kugukorera, kuko umugisha w'umuntu wese ubitswe mu ntambara ategerezwa kurwana. Reka ubahereze Mana imbaraga barwane mu izina rya Yesu. Barwane bafata imisozi yabo, barwane bafata aho wabateguriye. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ikumpere umugisha. Imana ikugirire neza. Nyemerera musabe iki kintu kugira ngo umfashe kwamamaza buno butumwa bwiza. Ndagusaba ukore subscribe, hanyuma ukore na share, usharinge bino biganiro, bigere ku nshuti zawe, bigere kuri famiye yawe, bigere ku bavandimwe bawe bose. Hanyuma uzamufashije umurimo mwiza wo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ni wabikora Imana iraguha umugisha. Ikindi nakubwira nuko amasengesho y'iminsi 40 turayasoza uyu munsi wejo ku cyumweru. Turaba dusoza iyo minsi 40. Turakurarika ntuzusibe kuri Zoom. Turakuraritse ntuzusibe kuri Zoom. Nimba uri Burundi, ntusibe ku rusengero rwitwa Nazareti. Urusengero ruherereye mu Kibitoke rwitwa Nazareti, ntusibe. Haraba hari umushyitsi ukomeye urimo arakoreshwa imirimo n'ibitangaza. Niba udashobora kujyayo, wikonegite kuri Zoom umunsi wejo ku masaha y'umugoroba. Ku isaha yo mu Burayi ni 1:00, ku isaha yo mu Burundi azaba ari 2:00, ku isaha yo muri Kenya na Uganda azaba ari 3:00, ku isaha yo muri Canada azaba ari 7:00, ku isaha yo muri Amerika azaba ari 7:00. Ejo ku cyumweru ntusibe uzikonegite, dusozanya ayo masengesho. Hazaba hari ibitangaza by'Imana. Imana ikumpera umugisha. Ugira umunsi mwiza.